I pozdrav ljudi, ovdje Serbian Smiles i danas ćemo ljudi igrati Samp na Blitz Gaming Roleplay Samp serveru. Znači ovo je novi Samp server koji će da se otvori večeras u 8 sati. Sve ove ljude što vidite ovdje to su admini, znači sad je bio neki restart servera, ima ih mnogo, to jest mnogo, oko 10-ak. Uđite na server večeras u 8 sati, potrebni su nam lideri i ja mislim tako negdje 15-ak helpera, ne mogu se setim, čitam ovo gore, joj, idem ja da uzmem ove srećne paketiće, samo gdje beš ono komerc. Joj, gdje je komerc? Aj, joj. Gdje je komerc? Joj, bože. Nema se. Znači, sad ćemo se mi portati do Beograda. Ok, portali smo se. Ovo sad ovdje što vidite, to je PD. Znači, sad ću da probamo. Da uđemo, ušli smo. Ovo sama promože. Ok, vidite unutra nekoliko kruzera, sultana, kruzer i tako dalje. Ajde još malo. Da mogu da otvorim, molim te. Ajde, probamo ovako. Daj. Sad ćemo još jednom da probamo. Ili ćemo se ponovo portati do Beograda. Ali šta? Šta je napisao? Uvijek pomislio da je vlasnik. Mada dobro. Šta? Svi smo mi ovdje ko familija. Kako sam preskočio ovdje, tez. Najprije se red sa auto. Sad ima se toke poželiš. Dobro. Znači, ranije kada se stvorite prvi put na serveru dobijete 5 level i 50k, a sad dobijete 500k i 5 level. Sad smo vidjeli tu PD, ovo je ovdje OMV pumpa, da je OMV, eno ga jeste na zidu, piše OMV. Idemo sad časkom do KSF-a. Da uzmemo da vidimo kakav je GSF. Znači jedna savana, 2 ova krša, ne znam kako se zovu, ne sjećam se, to jest zapravo 3 savane, 2 ova krša, 3 sančeza i ovdje jedan kombi, jeste. Ovdje imate oko malo kucica, verujem da će svi svi ljudi koji rade ovdje bre. Svi ljudi koji su u GSF-u će da kupe te kućice, zbunio sam se malo. Inače, vidite ovaj gore most, pa tu možete da propadnete kao što je Frank Tenpenny pao u zadnjoj misiji. Da vidim da ću sada da idem. Mada mogu ja to i ovako. Port. Ok, ovdje imaju samo, kako se zove. Joj, koliko cijest dodaje. Cijena 280.000, pa idem ja odmah kupim. To samo da vidim gdje je ta pijaca. Admin baza, aerodrom, znači molim vas dođite u 8 sati. Kad vas lijepo molim, dobit ćete lidere, to jest neko će dobije lidere. Da. 10 lidera se dobijaju i oko 15 helpera. Server je tek juče kupljen. Tek juče. I potreba nam je staff team. Kako sam to rekao. Maxi 9 euro 170. Pa neću da kupim, ne znam za koje pare. Neću ja ništa, kupujem neku kuću, možda samo da kupim neku firmicu da vi kupujete.
da zarađujem money, inače ovo je glitch neki, vidite i sami, biblioteka, neki glitch, vidite ovo kao, au, ej, iznenađenje, uzmi poklon, dobili ste jednu žicu, ovom poklon, super, a ovdje, armor, ja mislio da piše još jednu žicu, ja sam slučajno pročitao, evo tamo još jedan paketić, daj. Uzmi poklon. 2 respekta, dobre. Ok, učinilo mi se da sam ja 15. level, ali 2 respekta su kao... 2 respekta. Ne znam kako da objasnim, lakše ne može da bude. Imate, na primjer, određeni broj respekata za jedan level i kad skupite taj određen broj respekata za taj level, onda prelazite na drugi level već. Naprimjer, ja sam sad prvi level, to je 5. I ako skupim dovoljno respekata koliko mi piše, ja ću dobiti level 6. I dobro, ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!